abweza buri mwaka balita y'umuntu baza kushanga umuntu bamwisira fugi ikintu kituma cyo birize betu nsaba government ikegego na kego district amuna polisi batuyamba kuseruza uko buto bukozereke tukumara burahingo tafune butandwa nko bityo tukabantu biguriza handi umanya no tukumuje kintu handi yeke nkibo wabo ibyo twanje mu Buganda oku sediyo kuko hati yajya byakatya polisi yanga kugera iki yagamba hanshongeji no bukirabe kiringu yatwarayo polisi n'ukirizi kandi taroho wakwatsirwe gasha kwa Philip Murangira Era nukwerietyo ombyanga byitu kandi nijangu berebere hinji abantu barukutya haba family utembora kwingana butyo nkirenga washanga umuntu yija kwita abantu bana batano ine family no yebuza which kind of a rango is that one mba mutongine kwingana kino mba mwangine kwingana kino watch planning ro bwire kwingana ki kushanga nundo omuzomo omuzomo omwityo abantu bashatu bana batano mukono gumwe rero nikimara mwamani ngarakanye buzo bushoborozi n'ekitinisa cyacufuba ecyo kugira ngo yito umuntu mutahi wawo mwakeshagama umuntu ahari kuba nabiyamba jango ritsarara nawe yitorera tinkumanya ko kuteka tekecho ejo teka ngiwo yafota ubona tahire batahi bawote okhaha ryo wanyicije uko sinoba kubaha utekeranganiza no umuntu haruhemiriye ngo yetariye mu yose mere kwano gonjora mu ensongezo nusango bundi ensonge yeretereze because taso kubaho muikataro humuro paka ensonge ine kubekozereki ine kubero ako umuntu takuruga noweya amazima akatahira abantu akatakubatema hataroho akarondereza kubona nambere ensonge rugira abayito amazima kugonjora ensonge kikuru muno ohiro kwikia abantu ubuto burukwenga naho okatematema abana batabatakabayiro bunna kweheka nabatarukumanya ubundi ensongezo ziriyo akandi ukongera n'abazira babo kwenda kwita kubihombo mezi bwenzi ariko kwanze kikichuke kibaga kabweza kireyo mutawuni yenyine mutawuni kanso yenyine ya kigego kandi abataka no hura n'abagamana no kwachia paso n'entebe yo kubanza munna yenyine bajuahera bwo kuba buri mwaka yine batemu umuntu mbamwita umucyare kiniko cyo hari umugurusi wo mu Musiramu naroraho nkira ku muroro mutawuni yo mwekegegwa ayagama ngwensongezo baziburaga hara mbichweke byahara zari zitakabahikiro batatsazo no burko noro mutawuni yekegegwa henyini ensongezo no ziriyo zigendera mu maiso nikimaiso butayikiranganiza nabo buriye no bweyongere kya kabiri baterera bebyo kwerinda nkabataka kusikikire kibezere no barora police esemeye kwa ni mukeramu ombekorwa nkebi amazimo umuntu akwatwe rukubananiherwa ukwahereza information yenyakwikire ekirukuba nkigena mu maiso kandi umuntu bamkwatanye icyakara na niherwa runatebereza bakuba yakora musango ruwe bagyo bamurekiye ngo uko ubundi ine mwaka sente kenakyo nikiretereza mitiba y'abantu kukarikirire ubundi ukwikiya no kubasindikiriza kukore bukorwa ebindi ubundi byo kutwara amateko mu ngaro abataka nabeterire nduru abe byo kwerinda musobole kwa muyamba ana muno numukwate ngo zebibiyezo nuko nabantu ababurikiro nabasobole kubahera ubujurizi ngo mulimo ni mu gukora bayito otherwise iki kigwiro muka nanye nkwataho ubundi kuba nindora kabweza karora nanye mbere ndi obutawundi kanso norake mungu bukorwa tebere burungi kandi tsumeri kwanto bijumira na muno nabantu abakorwa mu district yegyo ekiyegegwa ntubendezo kurahuka kucira kandi mukamasimo kugira ngo amagara tugagenzere kandi nyina masiko ngo kumuraruje umbusaso ubu mwamanye umuntu wakubasa kuba abagenderire gukora ikintu nkeki ubase kugira mwa engaginga bakuru abanyadini bahi okubasa kubagarukanisa ahabo kuba this was going to be too much ahabechikecho ferwa abantu banamukono gumwe yes tuberebere kunka it is not a present situation inenewe kandi manye ntareze nazuruganka umwe nkabana ayina masiko ngo mwabane bimba batabyine mukakwate nko kwa abantu ugamba shange ntaro ziriye zabazire ziriye eza chikuru na chirumu nawo shanga ziriye zishenka zina na munyanya amherwizo bo shanga mwena mwatwarwa na mu yes bito uriya nana chikoresa kugira ngo ashashe ubwo wayine mparana nawe ningo wayire obutetegerezangana nawe so mutakaragaye mukaguma mureba konka uko nijya gumuntu akozireki nabasagarika setting another standard
stira amagara abase okugagendana kandi tutekateka hanshonga zo kusasarana abo ko ibyo bintu byo kuba biringwa biti nota kumora kutambira ombwire bwo misho nota kumanya ukwenda kwehweze sombwire bwa handa hace umuntu wo kutekateka ngo ubundi no mubi ubundi za kushangashangaza na nengambo nizo ziresere bizubu ubundi hinariyo nakuterana nawe ubundi tora mwetegerize ubundi kigamba kana kigambira mu angwe ndijo iwatekateka ngo yakujuma yakusetera yakudura manyabiha ubundi abamwe mbaba tufireho ngo ubundi turgo kwe umukasasiro na nonsense nefate bitwa turiyo tukuratire ngo ubundi tukagire iki twabo umuntu akuratira hato je tomu tukanoshogu yabo wo kumanyira ikinigoti yamo busungu amerwiza we muntu yena ngo mutware zoti ninjango mwe tugume tushitame twetereze tutekateke twatuye kubiteka mabicika tubitema becika konka terisi tuguma harengo orwine kinaga cicece bibure net tugira ngo tuyikireze bakugire kinaga konko takarenzi izoba naco mbwe no kugira ngo hika kwita mutahi wa magarago gakubarwe ishaga meje beyo kuronda ahabwenche mutaga bamushitamira hameza ngo kadiro warabiramu ningo kadiro washoborera ubundi embere kabahaca hatire so nisha bangu abebyo kwerinda abakuru b'amadini bacia person LC1 nabandi mbase kweheze semujagwa offices zanyu nzobasa kuba zitari responsibilities zanyu konka kokwe gwe cyanga cyawe kitebekane you just chip in obasa kugira icyo wakora otherwise okuruzinga abantu banamukono wansi injangu cyankiza kutera hansi munonga anyo nanyera likirira muno nahoro umwana ugo nabaza no immaculate hansonga yendemu ngumpurire yatema ngunanye mbayira mpurire munanye mpurire yakorake yandemu obuntu butoyiremu amazima ikikorwa cyo nakyo nubora ubundi intention yawe bayire yo kwita ngwito bundi abantu bana family yo no gizimiye huweho obuntu nabo bukuru muno bwongera kwa nabugaruko mitima yitu abukuba amazima rukore ikikorwa ikyo ukagenda ugumize mu family yo no gizimizo gitayira hanze nayiwe amazima tosobora kutunga businge nabeka yaho tubakutunga obusinge busobora kutababura bwire buno baitu busobora kubabura kumara ubumezi bwanyu bwono munsi habwe bikore bikorwa nibisana bit and of which kianguhira muno bundi yansongezo mwakubayire muzigonjoyire Gideon Senyomo umurimo gwanje kero kinu tusobora kuba turi mukuriya no kukombesa hani habo kuba embera ndole kihoro kiriyo kigeno maiso twakwakira twakwakira semo Gideon Senyomo live from Kacheka. Gamba mazira Nsenyomo Gideon tuli Kacheka Charlton Rirota Charlton wagamashonga y'obuntu ebintu biri mu Uganda yo niyo ndakushabira aja Charlton nana koko kwimuka Kasheshe okija TV West okija kukora hari umuntu kananka ari kwimuka Kasheshe kugenda gukora ekikorwa ekibi omuro kwita okwiba nebindi mbwe ni Uganda nkoko wagamba ntiyenda obuntu ngo kushime kuba guri muranga no konja kushaba akuba amateka ebiragiri 10 ombiburi nibigamba otarita wabigendera nebyo no bajje ntakusibizeyo turiyo mushayi Kacheka akashonshorche no murimo gwanje nyine abantu binjira mweta narongo nakora murimo ki umurimo rwegamberera nateka eshaheze kujya shazanje zabashaha emunda kikabiri nemwe we yatangiye kuteka katumwakira anje tuganira umurimo ogu bitwe yacyashazinga yo kuteka ibintu nkebi ebyo kuri anke yako ndamba amasafira mahangu narongo Orirota to Live TV West ndirege Orirota amazina gawe nyine bitugono ukora muri mu kikatangira amazina ganye nyine namanda Agnes konka binjine bamanya narongo umurimo gwanje gwe gukora ni nkoro mu hotel konka na catering nazo nizikora umuntu wabo inenka umukoro birthday bikinge byona nitubikora catering umuntu asa kwebuza catering rwabo rujun catering nicyo ki kufumba etkozo Uganda orunyankoro no ruhurira nduhurira na Yesu rumanyi burungi nyoni naza gambo runyankoro yo garuke mu Ruganda okay catering nicyo ki
catering we mutokera kumacha n'ofumba ebyokulya no serving abantu bo ne balya abantu ne balya yeah omuntu yenda kuzo mu rumo ogwo nkyetagisa ki omuntu waba yagala okuyingiramu omulimo guno si kizibu naye lwakuba nti n'abantu baagala obi wabwe bagala no bizibu naye si bizibu entandikwa yonna gy'olina esobola okutandika okukola ekintu ekyo kyennyini entandikwa yeeriwa entandikwa ng'okufunayo akasente like ng'emitwalo 5 n'ofunako eseffuliya zosobodde entonotono zigenda mu kidomola kimu kitundu bidomola 2 ka lita 10 lita 5 osobola okutandika n'okola ekintu ekyo kati Ssenyomo Gideon nyine emitwalo 5 njaga kubanga Nalongo mpereze ekifaananyi kyennyini nga wengenda okutandika mmalirize osobola okuba nga olina emitwalo 5 ng'oyagala okutandika osobola okutandikira ku seffuliya n'ogenda we batunda amaseffuliya n'ogulayo eseffuliya nga ya mitwalo 10 n'ogulayo ey'ebiri n'ogulayo ey'esatu nomala n'okumitwalo 15 osigaze ku mitwalo 5 eseffuliya esatu zifumba kina ki osobola okufumba ey'ekidomola esobola okufumba enkota 2 ez'amatooke ebitooke bibiri then endala zino eziddako mitwalo 2 emeka n'esatu n'ofumbamu akaceere n'ofumbamu n'ennyama okusinziira kubanga abantu baagala nnyo ennyama yetandikirwako wagamba ennyama kyalite bakugambawo n'otandika n'ofumba n'otandikiraawo kati esente ezo n'ogenda n'ogulako obutungulu nga bwa 15 n'ogulako ennyanya zo nga za 5 n'ogulako obulungolungo kuba obulungo bwetutandikirako obutandikira mu siringi 15 n'oba 10 gye buli naye ng'oyagala ekintu ekirungi kiveemu amazima gali nti olina okukozesa ekintu ekirungi n'ogula ebirungo bye tutera okukozesa ogulayo ka beef masala n'ogulayo ka chicken masala n'ogulayo ka reiko byonna bitandikira mu 15 ne tugulayo buno bwaffe pulao masala n'ofumba ekintu kyonna ne kivaamu n'ogula ne butto ebyo no bifunye ate waza kukorera nkahi waharondota bakasoma wabashondashondota bitu bo watasiota nsobola okufuna ekifo kale katugeze oba gatirwa kuba katusanze nga mwoleko munsanze mwoleko ekifo ekyo ojja n'olaba nannyini kyo n'obabuuza oba osobola okukifuna kubanga bwe gubanga mwereko kiba ky'abantu bangi naye ebintu ebiseera ebisinga bw'okeerewa tofuna ky'oyagala naye bw'okeera ky'oyagala okola ki okifuna n'ojja n'ofuna ekifo kyo n'okipangisa okusinziira ku sente z'okuba n'ebifo eby'emitwalo 10 bibeeramu kisinziira ku bizinesi gy'ogenda okola ki gy'ogenda okukola osobola okuteekawo tenti yo y'abantu 5 n'oteekamu emmeeza yo emu oba 2 kubanga emmeeza epangisibwa emitwalo 2 akatebe kapangisibwa 10,000 n'oteekako obutebe bwo nga bunaabuna n'otandika okufumbira abantu ekyokulya izoba lyaza kurenga hata nkeri izoba ntera norwakana watandika kari kuteeka izoba lyaza kurenga nokutamu kapito ya zinga ive n'omwazi yinike nkazi na zinga ati nimbasa kutandika akashesha aka ntandike nesente zenko kale kanje nzikoze nyomwazo ntandike nyomwazo mukama yanyamba nakole mitwalo ya 20 obotere muzinga kale nimbantire mwe mitwalo yanye nka 15 that means wagobe chetano nagobe chetano onke chetano ekyo sikirya olw'ensonga sente ekola ki ekola sente kati nkizaayo nenziramu nenkola ki nenkola nenyongeramu ate ekitabaddeemu kati nenkyongera bwe mbambadde saafumbye enkoko eggulo ekitegeeza olwaliro nnina okufumba enkoko emitwalo egyo 5 enkoko egula emitwalo 2 n'ekitundu nengulayo n'ebyennyanja byange 3 bigula 15,000 olaba bwenfuna emitwalo gyange emeka 4 kitundu kati nensigazaawo eky'ettaano ekyo nekitereka nga amagoba kati sente ziri ena kinu nenzongera ku ziri nenkola toyinza okwesanga nga nfumbye mazeewo abantu bakyagala ate neneyongerayo newesanga nga eggulo nakoze 5 ate leero nga mukama mpadde 10 Omuwa TV osabazina Ssenyomo Gideon akashonshoro kye n'omurumo gwanje twine Nalongo omushaye kakyeka na mnongi mwa batakeze omushaye kakyeka omoroko nkwariya nsandeje nenguza kwa Sunday
watahamu haro side endijo nindebaho baguza ebyo kunya bingi line ya circus notwemerire in case wiza line ya circus no shanga narongo esano ijo ziguzota ebyo kuri ekyokulya kyentunda ati mutaze wano mwoli kakola kutiva agenda kujja kunonye ajine sente mmeka atandikire ku 15 15 ali achi 15 afuna akatogo n'ekikopo kya chai akatogo kanyama kumacha kanyama ebijanjalo kawo n'ebinyobwa ne chai ku 15 then lunch atandikire ku 14 Atekula omusala anti kati wali abataddeko ekikopo kya chai kati wano tagenda kuteeka ko kikopo kya chai agenda kujanga ayagala bijanjalo byanya ajenga ayagala ebinyobwa byanya ajenga ayagala kawo wanya owenkoko tandikira ku mutwalo ekyenyanja ekikalu mutwalo ekyenyanja ekibisi mutwalo ennyama eri full piece 2 kanana piece emu ya 15 waliwo abantu abalowooza mu tekisoboka naddala abakyala abali eyo omulimu guno gumaze mu budde ki ate bawo bwabuzi omulimu guno ngumazeemu emyaka 7 naye emyaka 7 tulina woteeri bwe tusangibwa gye tuva ne tutambula mu bifo ebitali bimu na bimu naye gwe mukwano gwange ali eyo ng'olina akasenteko tokalya tokoonoona togula ngoye kwambala teweejalabya wabula baako ekintu kyokola ojja kuvaayo mpolampola mu myaka gino 7 omuntu ebitonotono bitwakafunamu kuva mu woteeri eno bye biki ebintu bye naakafunamu amazima gali nti sijja kubyogamba nti obafunye wabula nfunamu fiizi y'abaana bange nembaweerera wasookera mu guno oba nasookera mu Nigiina nga nzisuubula awo embalala mu bus park nga wenzisuubula ow'omwami bayita Moses olwamala nenyingira ebya catering bino waliwo bisomeredde saabisomera just nafuna muzira kisa nanjigiriza nenteekayo omwoyo gwe wenna ali eyo osobola okuba nga oyagala okuyiga ekintu naye ekizibu ekiri mu nsi muno empisa zo zezikulembera empisa zo zikulembera osobola okuyiga n'ebintu nga togenze na mu ssomero kubanga nsaakera kya kusasula fees nti oba ngende nsome ebya catering nedda omuntu yankwatako ku mukono nga ndi mwana muto nanjigiriza naye buli yanjigirizanga nafubanga nnyo okulaba nange nzire waka nenkola ekyo kyennyini ndawo bakivuddemu kye banjigiriza twe namba y'essimu nga tusibula omulabe ennamba y'essimu omulabe wange gwali mukundaba ali ku TV West ennamba yange ng'oyagala okunfuna eri 0753 70 5207 oba 0786 83 84 25 Jidem MTN 0786 83 84 25 then Airtel 0753 70 5207 umbanyi na ka birthday kanka abantu nga 30 uko kakolera mmeka ka birthday kiva mu kuteesa estimates kati osobola okujja ng'olina ka birthday ko ka mitwalo kumanya ka abantu 5 bw'oba olina essowaani nkusalirako oba tolina sowaani tutandikira mu mitwalo 5 okudaagu amazina nisenyumo gidi n'omulimu wa TV West zaba shahe mwene chweka abaketwa bitunda tonje kuganira konke bushari no kwana bushangati byo shamushanja gihangwe then umukiro agacinchwire nasigansenyumo Gideon aho murembo ramba kangaro mu studio chalte na lake kasanga kibagumze mu program. Okay bari senyumo Gideon utakarugayo tarire katogo wanalongo n'ekikopo kya chai owe bari mnonga ahabwa information ejo omulimo ogorora kaningumanya ingumanya kandi tukabura abakoresa habo abakwetenga ahabo kuba akuriya ko kutura nakana katono kariya n'umukuru nariya notachine bino nariya kandi amabaga tugakaburaga kubaho birthdays ngo kuyanagamba amanya ukinjira amanya imfunkezi nebindi so ninjira ngo she followed the right lane abokubogwa no gukora mpaka na mwana we nanogumusijira ko soforiya nebyiko byo nambya bicuruho
you know nubwo bitari umwana nagura ibintu natandikira exactly so ubwo gwagona n'umwore ko on top of that ya moreko n'abanyana baito ba Swift Initiatives Limited guri mkizano kacheka nugeno maiso neguhuwa weekend enu kiro kya Sunday nabo ikiwata kaikirewe kayo kutamwe 12 abantu bakuru abana siringi 10 kandi barukuteka mu nsimbi program simuka okurora yasobora kubaniye kaho engeso zo ninkana mbere zitatwikiye hakwa hura na narongo nayo tugambira hakwa nawe uje kutamu mulimo zari ngeso kwetwara uri ikiriza uri yamwegesa kandi nawe yatayo umutima kukwata nikibani kimaisa kekyo iyo ugendo osomeo hingurane bitabo bena bibingi baito buri botaina ngeso muntu wange toriyemera mbato ukabaza bakakuririza magamba nabaza nawe bikiyugo tagira ngeso nuwakora kino hakia nuwakora nikimaisa ngeso kikuru muno kandi zijya kwicyabula hamuhona kakubobozine kandi uzitairombana bawe kandi yo yahireyo okubano yega ekyo tamanyire TV West nehinda sisimuka aniyo program yoroho hadakika 33 ikiriza tugeno mukahumuro kandi utago mukahumure mpapuro makuru ziri hano New Vision amna bukede tsobole kuzikuletera otoreja kurgo mukahumuro yabre gumaho utarwa watunga umugisha wazo mu ishomero ninga no rujungo rwo gamboka rwezi nyowe nkaba kiba kwetarire self reliance ukweyemerezaho konko kutari ko kwiba umagaragaje ntintina kuteba kiboko ninterwa nintine mboko nintina kuza kunta hantu ibota kunyikiriza kutambura mbendi yawo nintine chome maha cyakwete cyo so natine kigambo cyo kwiba kikandema nabo ba mama banje aba bakatata bakankoma ibintu bingi munonga bakaba nibiba sente za muzeyi bajyangu nyina aziba biki haruna izuba muzeyi biyantiri kubimunonga bakiba mama wanje bakabuza siringi bisatu kunka singi bisatu ati bwene wazira nibo kuzanga ikintu cyaki kumikumi cyaragara utokwaza no gukiwa kunka singi bisatu hati muzeyi yantera kubimunonga namuje anti tata nonte ni tera nontera busa tinyine natwara sente Sunday Ishaheme yo mwabazyo nitukuletera Visionary Singers Band nebyeshongwe kugalizo mu mbabazi hamu kuhimbisa okuramya nangwa n'okushemererwa ukaterwa munonga agarukundo yawe wewe Yesu agarukundo yo kutangaza empaka zo kuronda muhinji arakizayo mu Uganda ziryaha oramanya muhinji ningo mulisa arongera mutinda musharuro ye alejumbera mu kuhangahanga akalete empinduke ndunje mu bantu obu nibwo bwire bwo kumutorana niyo vision akwatanise na embassy ya Netherlands nabo barakolengana nabo eriera rongora enkora birungi omuryo buhinji no bulisa ne chemba guiguga ne cha sirinje miliyoni 150 hamwe n'uruzinduko buri kimwe cyona cyashurigwe okuza Netherlands habwa abahinji n'abalisi 13 abarabembera bando mu mpaka eza Best Farmers Awards okumutorana leta baruha hari office yona ya Vision Group omwihanga ninga sindika SMS Uganda's Best Farmers ote izina ryeye enamba yesimu yeye oyohera zari 9338 abahinje n'abalisa nimwe murabasa kwetorana zishashishwe DFCU Bank KLM Royal Dutch Airlines na Caudice okulongora abalisa n'abahinje abaleta empinda hinuka mu Uganda
orwa kabiri tuza kuba twine Mujiri Frank kuruga omuri Buyanja kandi naija kuba natushoborera aha kuri sente ya zero grazing aha ayine hebeka bikurenga bishatu byente kandi naija kuba natushoborera aha bwenshi ayine bye bishatu kandi na technologies ezabasize kugita aha farm eje banka Frisian hate yinahika niyo ndukama mwamate mingi gerrando eije gikoratire abo kwa gerrando cyeri kwizire gikoratire tinkagizire briden unje munongo mu gerrando zero grazing otakatandikire kugerente oshemiye kubanza wahinga ebibingo koro yinentemwe gera nko musori gwa futi habo kugira ngo twakura mino go bwana mu process bukirikane ushanga abana bamisinga amino ahabwada agakubintu gaza wato shanga space jo yaba completely occupied hati gari gaza kuza kumera ushanga gatandika kumera out of the game no ushaka kushanga abana b'imyaka 9 11 bine ugari gashuhire nagandi gona gadi umurayini konka kina nk'ikino kabiri gazoku na nabiri gaza now surprisingly amina gakukira kushobora hero there are these canines ezo kureba yego ejikanaine no gireba agagenshongeza hato wano reba modejo enshongeze ejero hakagiteka hakashepa akashonda aha nanaka kashonda no ho keeping a shape ya face so guhora bakugira ngo the function of teeth is to keep shape of the face shape ejikakona ka keeping a shape neze enshongeze Okay, twagaruka ku rugomka umuro kandi aha dakike nyine aka 29 zonka asatu na mwenda kandi zakasa yityo kubanza kayireke mpapura New Vision bazira kwaneka na bukede zirahanu okura tugakwikiya Orupapura orwa The New Vision bajanti Works Ministry bosses suspended. Museveni sends PS on forced leave over MPG Expressway. Ito nchikwata omu Ministry of Works. Some of the bosses, they were suspended. Kandi mbajang PS is forced for leave over MPG Expressway. Agama kurwanda gatahirizana nibyebi. Chisanja hakuna corruption. So nyenda ngorebeyo babaryangata ni subsente wa this way obeno mango ibintu byatandika kara. You also learn a lesson from this. Muhozi meets NMG owners. I think that is Next Media. Over Daily Monitor NTV closure. Yeah, NTV bakachinga hamwe na Daily Monitor nkorupapura awecho ntireba ngo Muhozi Kaine Rugaba CDF abwabwine na owners ba companies eziningash company ninjani tuzakuba nturebirije ku bantu birugayo urupapura ryaha norutebya byona orwa The New Vision. South Africa clears 350 Ugandans no manyangu hayo xenophobia yone gendo misho okuharangatana okwa rwango ko kutayoriyo wa Uganda rugaha yoriyo wa Kenya tuyiguze so mbareka ngo South Africa yahereze kuhereza tickets abantu barukika 350 b'abanya-Uganda okugira ngo bagaruco wabo aha butaka kandi ntekateka ngo this time I mean today second receiving our first batch from that country abantu zaza kwaza shayik minivernechwe kozo mwabazyo abantu bambishaka bashyiraho mu ihanga ryabo ntubendeze urugendo runji batakafa kabera nkamakara kushanga kuri ya byashoba businesses zafa de na n'urugendo rukatambura kubi ntubendeza bambi okwijaje. Aganda makora gari mu rupapuro rwa The New Vision agunanta kwenda ngo obase kushemba otamanyire
niboreka ngo Iran war pushes electricity tariffs up, domestic consumers more affected. Ebe bukwatana n'amashanyarazi nyena ngo bigeragera nise byirana ntebyito aha wabo hari rutari ibintu byemerire bita kandi itabakwasa kwa bina kasinje ebitu byemerire bita. So turebe that comparison utandike okuba no manyango okwahari hati ubundi okabora muna hatiro simraho narhanga. Government entities bashed for failing to spend 325 billion Ugandan shillings. Government schools, health facilities grappling with staffing shortages. Kandi chantangaza nindebaho members of parliament from our own places. Wakashar Southi MP Bantolachi Bamutolachi Tumsime hamwena na impangareto Kurgashema district woman MP Adrian Katsime. So ni nyanangu tushomeyo itwitwi wako wantu enda kumanya wikiria awi okay yona norpapura orwa the new vision ahandi mbajirangu leaders ona Elia Kategaya's legacy abana bantu bari mu politics kumarakire karingwa kandi some political leaders have paid tribute to the late Elia Kategaya, describing him as a patriot, principled statesman, skilled diplomat and a champion of East Africa integration. So basa kureba ebyo byona obundi ni wokadire chuwayiga no manya okopa mazima tumushango kandi okwetiza bajango efretatize kahemuro wabo. We can learn some lessons from such people to be applying that, modernizing that, then to suggest to ahindura hihanga ryitu. It may be later in the mix when we are no longer here tushange we have left that legacy. So byona byumur papura or the new vision. Over 27 judicial officers to retire. Oh, abo baza kumura nyonche byaha batanje baraza urupapura n'urwada new vision amabaro haganyu aguma handise na comments zanye zumuhorize ziryaha ogunagira ngo cash equivalent for landslide affected families welcome to national budget rewards teachers and secures Uganda's future. US Uganda HIV partnership from crisis to hope. I mean, US Uganda HIV partnership. Berebe noisha kwa nogira echuwaye gaho kandi ahandi ibintu by'amagara ya nshonga nkuru wabo kwasara amagara ebyo bwiganirije handi hace. Uganda is open for investment. Yeah, akasinjo tukine yoreta kasente kawo kacumitaha nano murembo rwambara ntwakira nano witushema twakira tayechi watayo itotoro redo kwasa kusupportinga abo kuba akasente netukakora tukabika kandi tubantu natugire ebitwakaguramo ebyona biri omurupapura orwa the new vision. Uganda's young population an outsourcing asset. Yes, mwamwe n'abana bato bakina mani bakubasa gukora imirimo abonye tutakubareba nkaci nga asset ya mani. So twine kwantu behwezesa okubasa gukora ibishimwe kwamba bikorwa mu bwire bwabo bari kusamana gabo tutaro regretting anyensi nabo bataro regretting kujangu buto yabo terakorire bukuru urupapura norwa the new vision. Kenyans turn to SACCOs for school fees. Beni mangu naha honka. Run processes. This one's gender mission. When your son is not yours, ogumamweta Dr. Love. Hira rebeine migisha. Oh God, hira rebeine migisha actually. Yeah, when your son is not your son. When your son is not yours. Jenshonga banangenze simanyi na chajogerako konka mazimagano ngo bacara tuhereza abana bishebo n'ubwo wakumuzaro kashanga ngo you know nebugumere konka kabe ninjangu at least ogambere ho mwana tushonoriya nanisho mwana amanyungu nuwe nende byasigara tandikira abo papa rwasharita rwerizo baharumne byemizano asekora Democratic Republic ya Congo kubajhanwe kubajhanantuireyo
na n'ebindi ebikwata World Cup n'orwashirinje 20 zonka omwana isaso kumbiya byakabaza ngo mama akangamba myunta kugambira ngo amazima muzeyi n'ogi apana njo kuramba merapini y'abakazi kingarukiremo wagamba when your son is not yours waingira we insisting ngo abakyara babe bamazima that's the truth naye nagandi sometimes ne batina nyowo mucyara marinya natina wagamba asokukerabira mu mwana umwana kimanyika rebe kandi umwana nawe hati kandi osokusanga munywani mfe namfe na isona arishi ogwa tarishi ati akamalira mugambira ati bita nyo mzee nuru nyo mama kangambera ego mama ngutata nuli naibo hali hakasosi nani nzana I was joking kare kabuke de when your son is not yours nimba saba musome new vision kirokinu oitegereze ensonga egyo ngo kweyemerira ija kusanga nayo obundi oweine mwabo batano one of the sons is not yours can you shaira ninjibinga because you also want to enjoy the way you go out and enjoy you also want to go out and enjoy when you are not available then I get a replacement you enjoy from there to angire how do you enjoy from there ogumeyo you should talk about your corner kanogaruka kana uzara no tawa no enjoy if you have decided to enjoy from there and you stay there. No one is stopping you from enjoying beto nikiruma ko statement yego gisoma amazima when your son is not your son konkare kaka karwetoroza kaka kunteganisa hati wo mshija norakiryoke okuzahera kubo muno mwawe oina nozara yo mwana no mureta atikwa sishikitikia mugu karati musajja sajja latanga bwentero kuburira konka hatogwo wazara muwe no wo kabuza ore no ntunga nusokusanga taina ubundi abera taina then aija henderera hi sanga tenteka of course atigna ne bakane Osigagwo wamwiha mu mwana wagarukiwe wazaha wayora musigaho sigotambicire of course kanito atike runke itu twina amazima gata yintu mugambira na banakimanya ngo songene nyine mwana shayina bamureta itu kuri twine ngo kuturi nawe banakimanya ngo nyine yeka nyine na abantu bundi bo babiri so kirema ko mutalibaniza muno mu bwiro bo maiso so ito tugamba no ya kare kamukete haro genda ubuzima basobora so bukete naye hanu emazire kwareka kandi giye kwate hasirigira kumezonga bukede ine headline ngo ebya DNA turiyo tubaza Chameleone naye akebeza abana be ni wanda mumu somo itegereza abana ba Daktari Jose Chameleone umuzire rurangano mu hangeri ya Uganda muna wahurire ensonga ya kwa Tanzania haiguru ensonga ya chwamwa gikore ya DNA kandi abana batano mu cyuma cya Yanga Mbogogo kuna abatano ya sangumu talewe mwamjire kweshongora mwamara yemyeze 3 soma bukede ngira ngo ubuntu mbogwa Afrika so bandu kubi baitu ebitu be okay so ebitu kubi cyamaze yo ganira mazima kwikirizani abana batano Chameleone asangireho wike hoire kafero habirira batano akahamwabo so nebindi biri mu bukede kirukino soma ojitegereze emboze gera page ya 5 omubaka alese bwidu kudogo mu parliamenti ijuka bugenya kuhoire speaker runduigi wa parliament Jacob Maxons oboth akaba inemberali hamkoro gumu yasaba na itere nduru ngwe sara raje tago mukaire kakanu ngwa kuba ensonge zo kurota na gugumuka nebintu ebinde kwatagana bundi hamarogo nakinaki mbimaraza tabyamire so haro oma bakurase mkwatokoro yanga akandero manyiru kamusiyala alesere bwino akandi eyebyama hamarogo umukuratorokoro yanga rundi parliament
byona noja kusoma byetegereze musila omubaka musila kandi alesera bwino egniemu ya marogo aganye kwijira mu parliament bukedde paspel ajumbiddwa soma oletegereze iwe mulungi akandi ensonga egyo ebintu birayire nomurukwato rukoro yanga bebatahire Chameleone akoze DNA newandula omu bamujjeko omusayi ne bagutereka noje kusoma bukedde page ya 5 oyitegereze akandi mwanda kyugo ali abo batano DNA oweyangire Matemba ayimbuddwa banne ne bachachancha wabero minister nsongeza ethics omwehanga Dr. Miriam Matembe bamuhaireke baile kire kijo banywane basemererwa namuno muna abakazi abarwanira obugabe obwabakya ebyabadde mu kafubo ka muhozi ne monitor soma bukedde page ya musanju uyitegereze akande CDF obwabaida tangatangano n'abakuru abekitebe kya National Media Group NMG hansonga za NTV na Daily Monitor mwebale nnyo mwebalire ddala Vision Group nesima emyaka ekwengana 40 n'okujaguza okubayira kugenda maiso mwebale nnyo mwebalire ddala somo itegereze bitongole bitali bemna bisimebwa baga kuletiro mu bisani buli kimwe kibayireyo nabo icyo bagamenta sima yaburagiha biona birimbuke bali mwezo avuddeyo kudabiriza enyumba z'abanna Kampala on the Lord Mayor urubugo rwa Kampala nabazansongeza maju Bukedde pass POE mock owe-2026 copy eliyaho mzere jiguru omwana namno mukaire kanu asobole kuba narabiyamu maiso katono banongose omugongo lwa musujja gwente so bagakuletire hansongeze byobomezi asiko obulamu I think kinu nikigenda halinywe kuchumba abatagatahire mukaganywa abaruganywa obundi gatachumbire nakati nebintu ebindi bakuletire mu page obomeza page 19 asiko obulamu bukedde ngwonu kake bamusemeza omugongo ahansongeze rukwatagana ano muswija ogwente soma oyetegereza abantu 25 ku buli 10 bali no musujja gwente ekyo bayiro kimanyire ngwabira na 5 buli 10 uno musujja gwente bagwine soma bukedde ekero kenu oyetegereze engaba ya sente za PDM ekyusiddwamu soma oyetegereze bakyagaba miliyoni rundi bazazire ehinduirwe mweta so okedde ekero kenu omanye ensonga ezo ngokuzemeri KCCA FC ekyentambula y'abazanyi ekimaze bakuletire bus kapiata ya KCCA obukedde ekero kenu Mexico yejeke chikwa bakuletire omutebo w'aborangano romanyire ka Quinones ono nwakwasira kati atibye Mexico kubana batebera amagol Ronaldo awaga awakanya Croatia okumuzza mu kyalo somo etegereze World Cup yeriyo negero maiso Portugal erumbye byona okuletire Alan Okello kati yaliko Tanzania ayima kuteba goals zikungeni 3 hat-trick kandi bakatwara n'ekikopo omwehanga eriyo ndio lemu mu ligue ya Tanzania bukedde ekekenu kwezoket getungira siringi 10 mu supermarkets hangudo ba agents ba Vision Group okwetoroli hanga nebichoka byonde bitalibwe munabemu kandi na New Vision nayo tugina siringi 200 zonka nuko sobole kuba nugetungira omubwijwire esaha za senjura 56 nizizaraba asa yetu yokubanza twaza kumuraho garukansa kwantu garuka twine ekiganiro kitu konka mutitse tugatubagambire ngo ekine hiro huto bunuzi tiriyo nkitenzi y'amabega ite twagiro mbusi twakutukirisho cye twatagasire bite shayona ni ngirangu twena twerundana mu cyayika cyeka ibiro byo kweza 25 okwezi oko kwa mushanje kututandikire yo kino bibiri cyayina buwirabs Muhoire wire butoireho kwenyene yabure nyo abakegegwa banka izi tudigite akatwaro karinga
kake muno akatwaro kake muno hari abantu yese ba radio bagama ngo tungezemo katwaba twasha na katwaro no you pay less we give you more for us we have no problem we say we give you hereza ngo kubagarura webarenya tubite sare gitso gitekereza mu maisoko bayitwa twina ku bantu bagarura gabaholereza you know right so otakaferwa ebire bya 25 kwezo kwa mushanjo muchayika cheka kam are twaza kubaza ashahe mwezo mu ruturuturu tenza kwa twatandikiro kunihira nabwo icyo nyena ngo yije tubase ku celebrating ani we tucetsere utobunuzi abo kubaka bo mweshongozo nakubanuzire kagubo mchere ngo kubagunuzire ente za kiranzi ngana ibwa kasheshera kandi njangu mutero bujuruza kwa turenti chikora but this time around njangu sakwa tuongire mwaka otwani okugira ngo tutobunuzi koko kurizina na regamba echayika cheka right now omwereko no kugenda misho ogwebembirwe aba Swift Initiatives Limited kanonda kubinyaka ogireyo mbandaza tabiyambire ego abana batere kyomba wewe bakutugireyo kwa abana batere kyomba 12 tugajeshe chachanja busaba kubiyama okunururwa oyiriko je munju nabakusangeyo kwa kibanse nizeho amanyene ndongo nitera ikizaro kiona kuli baitaro MCOM takora ba dakiki 10 nabagambira ati bantu inyumure ko bugurana guhwa ati ekindi hiro utobunuzi dikyo kugaruka labwe kabwetegeke abere na bena yito tujyo kuburu tulinga twasire imyanya mukizaniro nuko hutobunuzi eyongere tusanga amazima tumaziro kweteka kare katumuriraho na nyesiga ngo mwereko waza gutaha ngo ibiro 5 hati n'ibiro 2 bina 5 nta cyabara ibiro 3 you still have time ndubendeza okuguma aha program je asisimuka ugaruka nsako dire kiganiro mantaraba kanye namuri yoje giteho cyo hamwihanga utaragaho chronic ne kigambo cyo rujungu chronic njimanise ekintu cyo bwire bwingi if we say acute ne kintu cyo bwire buce chronic ne kintu cyo bwire bwingi ninga shendwara twaja chronic disease ne ndwara rero emaziro bwire bwinge kuremireho so izoberi ntuzagamba ahandwara ya urinary tract infection ningashi obukoko bwo mukahago ningo bwo mbukazi especially ntwenda gamba abakazi abo kwa no ba complaining akutube ntukora statistics tukora research twareba ngo numbers ezikwijanze gamba ngo bukoko bwo mukahago ningashi endwara zo mbukazi zo kweyagura no kushasha zibaremireho twashanga bingi bari abakazi so twateka ngo we should address the issue tubagambira abwenje gendwara ne baremeraho kandi bamanye ko baragetantare no ko baragitambire so chronic urinary tract infection no kugera omurujumba jangu wagira infection ningo kagera ubukoko mu kahago ninga shumbuka zokwe ukagera yo koko emirunderengire ebiro mezi mukaga niyo definition ya chronic omezi mukaga ninga shemirunderengire shato mwaka so washanga ngo okoko ahori ojiro mwirwara okaraguze ndwara zo mukahago ninga shi endwara zo mukushesha zo kutegana zo mukushesha especially ori yo mukazi azo ziragwize mirunderengire biro mezi mukaga ningashi emirunderengire eshatu omezi omwaka ekyo ntugeta chronic urinary tract infection kandi eriyo ne kwata abakazi 10 abakwije mu irwariro bakugamba ngo bine UTI ninga mbahuramba shasha bamba shesha ninga bine discharge ninga bino bonero bwono obwo munkari obwo muhanda gwenkari obwo kubateganza ko kuza ko babuza ocuba no kumuhimbaza tkonga shido kusota kandagurire
eje ndwara kende miroho kana amara emyaka 2 nyoka ninda gwiza amarwaro gona kangara gwiza ati nagire no mbishaka nkaremwe byirwaro kandi kuturebere abakazi almost mushanjo ari 10 mbajyango bine chronic UTI abakwija kuraguza UTI deno mbana abamashemera ba universities abaki kuba kwija kuraguza kirenga gamba atege ndwara nyende mireho kandi time cyo kujikora andera fa twashanga ngo it is very important kwija TV West twafunda mu gishogo kubashoborera na kubegesa okumva kubasa kujetantara okumwa kubasa kujumanya ngo yaba chronic kandi itaga care kandi kujihanangaye Sunday. Ishahemwe yo mwabazyo nitukuretera Visionary Singers Band. Nebyeshongwe kugalizo mu mbabazi. Hamu kuhimsa okuramya nangwa n'okushemererwa. Empaka zo kuronda muhinji arakizayo omu Uganda ziryaha oramanya muhinji ningo mulisa arongera mutinda amusharuro ye alejumbera mu kuhangahanga akalete empinduke ndunje mu bantu obu nibwo bwire bwo kumutorana niyo vision akwatanise na embassy ya Netherlands nabo barakolengana nabo eriera rongora enkora birungi omuryo buhinji no bulisa ne chemba guiguga ne cha sirinji miliyoni 150 hamwe n'uruzinduko buri kimwe cyona cyashurigwe okuza Netherlands habwa abahinji n'abalisi 13 abarabembera bando mu mpaka eza Best Farmers Awards okumutorana leta baruha hari office yona ya Vision Group omwihanga ninga sindika SMS Uganda's Best Farmers ote izina ryeye enamba yesimu yeye oyohera zari 9338 abahinje n'abalisa nimwe murabasa kwetorana zishashishwe DFCU Bank KLM Royal Dutch Airlines na Caudice okulongora abalisa n'abahinje abalete empinda hinuka mu Uganda. Orwo kubanza rino rimwe ndibasa kuza space ya mina abiri so eventually ushanga habo kugira ngo twakura mino go bwana mu process bukirikane ushanga abana bamisinga amino ahabwada agakubenugaza wato shanga space jo yaba completely occupied hati gari gaza kuza kumera ushanga gatandika kumera out of the game no ushaka kushanga abana b'imyaka 9 10 bine bine ugari gashuhire nagandi gona gadi umuraye ni konka cyana nk'ikino kabiri gazoku na nabiri gaza now surprisingly amina gakuchira kushobora hero they are these canines zezo kureba yego ejikanine no gireba agagenshongeza hato wano reba modejo enshongeze jero hanga kagiteka akashepa akashonda aha nanaka kashonda no ho keeping a shape ya face so guhora bakugira ngo the function of teeth is to keep shape of the face shape ka kona ka keeping a shape neze shongezeze Mukaga okwombeka ekyombeko ky'abahangazi kuboine bintu byoyina sites kureba ngo wayetantara za butandu ezakubasa kuba site abombeki bawe ningashi bafunde bawe bine kuba bine safety gears ezikubasa kubayamba kugira ngo in case hagire ikizibe cyabaho buzumaze murakeke kumwetegereza mwene rwa Mukagoro tuzakuba twine engineer Jonane Mucunguzi turi kuganira ahabishikirize ebyakubasa kwika aha sites zitu hamwe no kutwakubasa kubyerinda mumbe cyo kwashime kuba nasha
ashimiye kuba jwire helmet aha mutwe ashimiye kuba jwire safety gears kari gumboots yatine gumboots haro safety boots wagora scaffold ningashi ejemiti kwetorera amadara gitu aho umuntu akubona aribata ashimiye ko hari flat a platform zezo twantwemeraho tukukora toshamire kuziloadinga munonga iyo cyo ine kukora batakaferwa program eji ahabo kwanci basa kuhikaho ningakira kushikira Nehinda TV West kandi turiyo mu program eyasisimuka turiyo ntwongera okubasaganira hanshonga zitari na zimwe zo kutambura mu ihanga kandi ezezirwezwezo nizo twenda kwetsebaho ahabo kwantwenda turebe yo no stekateka ho kimwa mushitamiye kwena mugamba kimwana mahamagezi no kwatankahi no reto angwe ha no basa kutebeka niseka ya mtahi wawe ningani yowe nkoshange no yetebeka nisizamu kugira ngo bundi tukaza ha page ya kwasa kwera hacha hakiri in so doing ntwenda okwata urupapuro rwa bukederwa leta makuru agarukoreka ngo Jose Chameleone na wache biraba nayo batano DNA we yashanga one of them one of his sons is not his ya nuko kiri sometimes wanje yajirangu it would be okay washanga ngo omushija kwa kuzara umwana heru iwo mucyara ije kugambira atonye no mwana kandi ngugo ndiyo ni mureta ngo mwenda ni wo mucyara ngo nito tugambe ojo tobo ugo mwana negende yenyene obo abojabirire mugire Kampala unsasire hato mwana wunyi no munda tuwawe konka mwine ningo bora twazire tukasya myaka etaneje ya junior amazima garungu junior nanye mutungira aha konka tuwawe nyenda ngo tutere mutocha abo kuba nicinteganisa uza kushangusha ngo umushija wo kiri okay nagenda zaro mwana aha kaza tarwayi nomuka akwana bwo kutumwa tumura tushwiri nkambwe ntwa turyo wanyu omwana owiha heru kancetentyo yamureto muka frire nangwa no mwaje atinye nangugu nagunaza gumana ijaha narebo mwana we konkanye buza hatu wari ya nyina owazaramu wetu muntu nkabandi wetu mukazi nkogo awo woyi no muka obone gira ngo omucyara wetayine kuba nazara heru abo kuba omwana omukazi owazaramu oboriyo hatu banshoborenta omukazi owazaramu no mukazi kandi nabayine nawa hakubari mbwe nwana ogira ngo omukazi watazara heru iwo mushijo wazara heru wazara umuryoha nanyo wakuriya kwaraze kuzara heru nce basa kuba oshanga yazara murinye nkiwe okuwazira muryoriya ntegerekese mu Rwanda so mushija wazara heru yamuzara umukazi uri kandi uwo mushijo owori weta kwitaka ija kazara wanje numugeze wo kutumanyisa cya hagati ya aha mbwe nuwagambere mbwe nanyengambe tubone tumenye ngo twatera ikoraiza kale ensonga ya kamiri niyo nayo tukwenda kwesiba turole obwabayina abazawo nabukedde mungamba yagambire nguwe nkawe ngo akabanatekeza mukafiri n'abana bayingi akwa kana manyango akana manyi ngo akana manyi n'abana bayingi muno ngumari kikamutera ibumba kanwa kumara kubakebera abana 25 akasanga ina upana bunga itwentu batera ikoraiza kandi mpira guha nomo nores iroko yongera ko baragumya wensonge ginaho ni yamambirize ukorora yasobora kuba
nagikoraho asobore kuba nayetegereza cyakyaguye munywana w'abana 25 ino bana kwihaho banabonga mazima kuri ngo kwa kana mumanya eki yamuletera kwenda utinga na winyi akaina bacara binji nangwana no kwibebesho ngore bebetorora bakaba bugabugana y'abacara nakumurista ni impact ngaro mkyara inekisani yagananye bantu mwe mu western kun ari nawe nekisani yake geyera nayo lekangwa nanye umuntu ono akamuntu wange toto ino kuturkwemanya hiko nko kutamutshimanyisa kusiga mwensu hati nchiki andongera mubi so ekyo ngekebyo ono kolezo ngekyo najikora mparire kandi eke engera kwa nakigumya kurungi ngukimuriterize obwatiyetira makasani omyaka yenyuma eyenkumi ibiri yoku obaka bacene bizina bye byamani ebyane bitera kaja baja birrayo danera gumumuka aha so emirima gikora nebintu ebitane byo nabemu embuze giyona eri omuri vision page ya 5 kirokemu bakanya basere bumba rwe bagamba kandi warukaga when first born is not his so yayongera saba abasaga ikibe ngwinyo musabire muno byabagambira ngo akabari mbizimu hamwe mu cyara we kandi obo wempeta official bakagitwa mazima kandi ngo ensonga zahazimu ezokwa kana no mukyara completely ziri umukoti no kandi abasaga ikibe mungero kumusabera ngo nazo bundi zigende kurunga nangwa hato twayongera hashara abo kwa bashanga umuryo mbi ya divorce then ukakebeza abana ukashangana no beno kunda no kumanya ngo no wawo kashangana watari wawo kimanyisa gweshonga zayongera kuguma konka ikibuzo kirungu nomba muziro mu rubahi imwe mbone mbe free urire then nyowe umukazi habe hatino nziremo so I am not free mweno ngambe niwe nko kwari kugamba tubona makatu gatereze tumanye ngo twazahara harengo rumwe kugamba tukirora ango yo gamba kisokosoro vingaho ikizibu umanyira hari okugamba when it is late wirabura bero muyikayira hamwe kumbaka numbareta nimwe bakuziri icyo ntukira kugamba ubundi obwire bukiyale so kugamba obwire bwoyireyo nikikiro ubundi kureta obuzibu uri banyakoze ngo abashije numugamba bucerukare abwana bubiri bunu imyaka eno 25 bala university nkambaire ni mfaki ubundi kirugamwe bizibu bindi baitu kugamba bukiyali nikiyamba yambaho bise bukyari hati nyo mushije wanzire mu hati watumushije no abwenzi watagambire bucerukare naba timakorere no ntunge nshonga yanje nabali musaija baitu nikisigikira hakuba hari possibility nyewe yange mbere ndagia ukasanga ubundi mukyaro uri abayira atayineka ubundi asokuba azaire baitu atayine makagarumu ubundi tayine muntu abayinekara na urundi na engaging na mbwiro obu tukatungenyikiranganiza kikoleka ngo ubundi tinyine untahirire mbere akaira kongendireyo hadi wabutino wotahirire nyowo mukazi wawe nazara hero icyo mukazi kuzara yo no kuzara hero kibazo kirekeye aho kubeka numbahangwa ikibanyisa ngo hino wantahirire abari hano ntunga chaza kuba kuriya nikiba kibire nakunuye waza kushanga abakazi ba hati abinji binabana batari babibabo njanje manyisa ngo bari yabashija bakuriya bakatutahirira njimanyisa ngo nabasakura ro kwaterwinemu kugira ngo nibo hino watahirire abo ntino ndakoreka ngo imwe abashija nomba mutahirira batine bashija then ito batuziremu naba batahira binabashija kandi muri imwe benyina abakuba mugireyo abare no ntunga enambe yo kutekubasakanya eyo kwetakanyiri kwetegerize baitu obor kusanga obundi kuli uri tali engaged na muntu wundi wena aho kisobora kwangira umusaija gama ngo bundi lekatero rutambo kuba acuwiremu kugama ngo lekachikole akwantorora abamu nabayikirizibwo bundi edini abamu bayikirizibwo bundi wangwa kurora ngo ensonge ege bagenda maiso nayi namona muna arubajuru abasaija kandi hati ekikira nyo ekinkurora ekikira kureto bundi utayikiranganiza
noli kwika kugamba hatileka nanye musasuleno kandi cyo kumukimanya mukayitwarize nk'abahuriye whether musaswire na no muyambi wa haka whether musaswire no wa boda baitu paka musaswire nikyo kikubaho kugamba kandiwe kuno urubajo ruworu muko mukyara na mbere kyaberaho mu process yo kusasura mbere kugamba aleka guhwe draw iwore do ine mberoli yore dati we mberoli uri engage robundi mbere ukikoliro beno bwana bwa bibiri busatu omuka mberoli no yongera o ine mu muntu mberoli and at the same time bo mara kikora wayongera wamera pini tuwagamba emyaka ngiji 10 biri mubundi myaka yoko yobukuru mbero lutungiro tekengeza rundi obuloro ngo hati ekiseje kya gurusa nubwo litandikira he hati okaba no faki torkoro nicho yonga bintu obundi kugamba obwire bukyali wa revenge nagamba ngokuwa no statement yawe kandagamba ngira nalindo obundi bararekere sparking aro kikenda kurwa obuzibwoko no aligambe munabo basatu habana itwe katwemerera nshonge yiwagamba kugira ngo itwe ntikora in the name of revenge maybe hino ko wankozere na nyenye ndakukorako imo mukubana umugenda kuza kuzara aheru imwe nombana mukora inhuzi ndema wa inhwice ne baso chikora mburungi aba mbaso no kuyikiranganiza gamba hati mama abana noro busonsonga osira bichubonka kanze kurondo mwojo igiriye mwansonga aba mbayikiranganiza mutually uri yakoraki atero rutamu shikayo zaro mushiki icyakabiri no kai ibintu bya ibintu byangera cyo kumanya ngo mwana nabadutamende bayuhu by man mubanito mwaye kwasa muzopetorora hero irokotore icyakabiri haro insonga ezindi nizo kwenda kureba then mbone mutwe kwase hariya ngo ndantu revenge tabura abasejo bunde maka tekiranga nizo butahoire nimba ntakumara naki nimba ntakweza bivara ryo businge usokuba no muheza baitu haro ibintu bindi bimsejya kwetago muka every beyond iki cyoriyo none herangwe hey nyoki kinkabantaine osokubukinde baitwe bigendera wawe ingredients nibyo kwenda numba n'umuronda so toine nyine ko bunto kumtwaliza komisaija kandi kuri mbere rwo banarabo kunusanga ubundi embera nkugambire mama ise mchoni yero kuzara ebichwe kashkunda ndine mitwe nantine mitwe aba bandi babiri bashatu nkabazara kandi osokuba wizere nayo kandi atwamanyira aro akamanyiro nubujya kugalia stevete nyine namanye ekikubaha mushija ekitari kubaha mukazi iwo mushija kora azare kibe kiryoke dero mchara kwara azare kibe kitaryoke kandi omushija kuza kuzara nabaziro mu mukazi so mushija kwara yashora kazo wo mukazi nanka akazarayo nanyo mushijo go waha nawe yijo wanje yakora ki nawe yazarayo hati nikija kiba kikabe cyagaro kugira ngo umushijo buwazara cyagaro then nyobo nazara ne cyagaro kandi ubwo waragaha kija hakanzaramu cyagaro nimitegereze ekizumurugira abahangwa cyayungurana abahangwa nibwe buwe omushija kuza kuterana naterana no mukazi ibanyi yaza kugira ngo yaza kuterana heru na yaterana ina no mukazi ori no ntunga ntimaisa kuna niba ori nawe yaza kuterana heru na yaterana na no mukazi owo ori no ntunga konkimwe mureka nyawe ndonzira mushiki yataka kizire mukazi hati ndo jangu wetariment kwija kushwerwa no obo no mutahirira bucirikari mutarabashija byo mururu kakuba ubundi umusangira ubundi ngo maka ubundi asuyira ubundi azaireho acyari yo mukejo niyemo and why should you think ngo mukazi rahanga kamanga ngo ajashwerwa ndijo mushija abati no ndotora bazo mushija wabandi wataka iki harubanjo rwitwa abasejaho ni so bundi kibleminga ukake bayito bwaru kubo bundi ngutaka tungira engagement yona urundi akabagine relationship ya gwaho ori ngo wazirijo ngo atakugira ngo ino sasura ni making sure ngo mukitaka zireho nashaka kubikiyashire tingu mushwera kandi atwetera abakazabo abicabo no basha hataho none ugeze wo kumanyisa kicyo mu statement yange
ekyo kugamba ngo obundi nyo paka nimpiga rutakazerect nikyo nabaza nagamba nti obundi but we are not talking about ourselves turiyo tugambe ekyagwasa kwanchereta omushija we yaboke then omuchara ati nyo kwa nimpavio yange ninyerora nko omuntu habwo kuba Mwisha kwerorraho mnongana nicyo hari kugambiria na kugamba nti ati kuriya hiwagire emirundi ebiri eshatu ko nje bikakwatayo hato kabiro ryecho kari biri kukwatayo nyo ntindi bugezi kare go ahead so amartina gamba abuko ecyo bukireta nabakyara bariyo nibatura bagambe nubo bana bakwekariza urugambo he nyonyenda takazairaho nyonyenda bairatu no kandi watwetera abandi bashaka abukuba eginebere na proof ari omusayija kugamba ngo umuntu uriyo noje kwengejinga nawe abazima genyine bintu nibitamburaje hakono bora kayo kasanga obundi ngo ayine mu bundi obuzibu bubuhangwa obundi tarukuzara obundi no kugwa iki nakyo kisoguma kikutalibaniza ando vichi na ina wabana na wakwemereo ekakutwereye eki hata no garwirwa eki obwagire ko takabazaraga ko kwe ebitu ke so kakubo sango bundi aka azaire baitutali engaged umuntu wena nakyo kisobora kwa nkikuyama kayo musejja kurongo gwe ensonga igisoboka kwa nojikwasa ekibene ekikuruma muno nyeke nkumanya ikisobora kubankire tobuzibu buona na muno bajuru umusejja kusanga alno mukyarawe obwire bamazire tutuwangire ngo ubundi mu relationships ezo habure takuja kubura mwebera abatabura muzaire mulehamu so in the process yake yenyine yokuzana na buli kimu nemyaka ege mumaze nuho nebe nsonga yayizeramu obundi watunge byakutabura obundi wijuka biri byakubiha bihire hatu no gambiro otenanye nje kimukora obundi remicwe mboka shohora iwo toka je micwe mbinanye nkatasiamu teka nayo ka aha bwenshi nyogwanje no guragwa abo mucwe mbi then wo kefura echo wakora sitakunshasha awin amwana kajata we not a people are we also not people kugira ngo nitwe echo mwakora tishashe ogurire nanye nkahendera nkozire nkecho wakora twine mibiri nke y'abantu itwe tukazarwa tugiye bikura kure ko kutirete kintu cyawo wacu to munju amangu akwatagese mukeje wajitahora zitene hahora gishange don't we breathe don't we have blood don't we think awa kinyigiriza muno kandi atu wakitwara ni ndeba umukazi wena yatubere cyagaro musomwe bana tabanje munana tabanje mukaga tabanje ayibambe mweshiwe kuriya kahariya bawe hatuwe oriya kwaracebeze yashanga harwa bawe abataryabe nogira ngo ticyamushasha mwazaromba bariya nabo bije bazarombanyi wazaromba harawananka nacyo kigurishije kizaromba umunyanyoko abariya nontunga nacyo kije kizaromba umunyanyoko dere ndebe ko ratere meza oti orshija rukuru orwine nabana rwizere wazaromba umunyanyazi utatwaraze kushwerwa naza kuba yashize abana bashatu utataragambira atiba ngo ayina abana bashatu kongiyo norakiryoke kugira ngo ugendo zaro mu mahara wananka hate cya munyanyoko cyakweba ugendo zaro mu mahara wananka abo kuyo kwaza kushohora tuwatahirira kayananka wamango bwo mukazi tashwirwe ningaje mpanga lete kashwirwe yo nayenda ninje zaramo kandi cyacuguriza cyazaro mu munyanyoko choko yo notereba ku kesi zintu zirukusana zishana nyene banyango cyabo kunicibana kuriya kesi zirukusana ayi wasasa munyanyoko rero kashwa umcharo wozi kako banyo ninyana kuzairemu let's say relationship ya kwao tuino mwana tuino relationship ya kwao nyeja no ndukura ngo bundi neighbor boda rwainari tamata nwa kuzairemu nyoni matene nayo nsonga abakuba niye kuba choice yawe so hatu wagwa ahacura zara wagwa hariyo gwa yaremerwa makanta munongambara egi case denate kikira kuruma muno nyekintu kumanye kisokuba kitabura no kuri takanyambirege mbasayije na muno family zezimu kanyetegereza so wariyo no orinkari yo na to advise ngo umushiji yo waza kushohora making ashwa ngo wabona charte ayabaye ariyo mu relationship ayino mushija akahikama kaga kamurema hatari yaho ari nkasingo mother aho ugwaye ndo ozeyo so ugogwe nabaryoke
then washanga ngo mucyabira ryaho amazuro bwiragwira amahege cyo kora cumburire ubwire bukahika yahingurana so it is okay eco mbe nico mwareba obe niwo waronda obe niwo wazaramo noba wamuhoyera bambe tukwe ndiyo nindeba notereza reasons zizo jangu yumujija washora then nyota nashora hataro kuwero kwinga naho robota mujuri so kandi obuzibu nambere burukira kuruga bariyo ni mutorora yo ninjunana oro ninjunano no mukyara ruliyo muka na abana obumwe abamwe abaineho baito bune ngunambere baratungura butekeranganza na nyineka wagamba ha ni isoko mukwatanga mbere aramusasa ngo hanu agende kandi ahimbere cyumuwoli na muno munakyali mu makaganu na relationship yene na maiso kuno nayiba akaletara kimukandi akazara ngaha hano aho nyono kano kunihira ntyo bundi kikurugaho buzibu obwingi nobotine chonkozire then nyenda ngushashe nkisobora kubaho wachigambira aho twatwina amakuru ngo muntu kuza kutahirira nahahine kaguraja kakubakaro I cannot come from nowhere and can't hireriyeka mbatema mebona mbamare ompurani ngesha mwenda guturu nje mbatema memamare nchanchi manyisa ngo hari henshonga irikwe ryagati y'abantu abo tuko ensonga nebero ngwenu we try to hurt you in which revenge we are revenging you against what but chaba chitariho nimba nifatiniwe habo kubaha ndayiwe kireta mukikurora oro nikizampiri ya makuru very good at the end of the day nayiwe wenyini ugambira ugamba birukazara hernanye kanzare ibintu ebitsoko bigonjora akanurwa kuri naye kanurwe kunu nikibazaro ensonga zona ezokurura ubundi tuwagaruka muka ensonga zintu wazigonjora bayitu kiki then iwezi kuyihoka nyewezi indeke mushita habo kuba kisobora kutarayiha kwikira kimugamba ngo icyo kubanza ntujumira revenge ngo pakati nanye nyine kumusasura no icya kabiri nsobore nsonga kuyimarira zitakabayira ukuba zitakahekera hara abokubuzira kahara zo kurugira mu bundi nebindi bisora kureta ubundi yakayahuwa so nikiba nikimanyisa ku revenginga esobora kutaba a permanent solution hansongera kubeta tutabayiye akona kamwa harubwo utakaje ngulubiyona echa kubanza no shango mshana atahasha mshanje gweciro asinzire ohurire ataho mutwe akaba ngo abyame oyenda gutora muntu uyu musyo muntu wa akoreka nkahwa mukari yikomeneyemo nakera arabire hati na nyencha kare nabwashesha washohora ahi wacerero kagenda nanye owa bodo ija kwakira abana bo kutwara yishomero ngamja ntwara ikogaruke atura kalibire yebi weya you orumor yo munju konko mshijo ndije yatunga gapu yo kutaha munahabire hoki do you think about that aha imabagire korera za Kampala mukaza korera za Busia mukaza za fotopoto mukatureka mbarra ohurire okwezi kwa kubanza okwa kabiri okwa kashatu okwa kana kandi obwiye kuriya ningahura no munkubo ngo kashwera anti omusajja asajjarata sicho mbweni nyowe ombere wagenda nago wagufurira waguma gubikire kuyo muka boxi gwaguma guriyaho gura statiki tinkuteka tinkushunwaho tinkucenga tinkwetegereza nabwe kiyo kore byo rukwenda korija orantera hotaka mbone garika nkijuka ngo nandiyo mukazi ndena ho tubene ho twatandikira eze shongazo numuziteka aha obwo duro mcyara ukamcinjira no mukato yena ngo azekora no bwashomere no bwagizire kwakwika akire kishoce do you give senteza kashoce na wakarebeka nko abacara nkabandi kubukwika oteka tyango no mcyara wawe nawo mutwaro mu outing murya munywa na washemererwaho aije amagara gashemerirwe ebyo mukabitebekana nko kwa kwandi otwara bariya ba workmates na ba girlfriends akabatwara umworeko na nebindi kutubihurira ito tubitushasha kumukushitama mwateka murango imbere yitwe jeje kafuruka rahangana ijaba gitwire kwa kumangu wazoku hati nyo gwanje abanza gufurira bo kujango ndiyo mukazi kanje ngutwazomba hango dena yiwa garcia yashanga ngo hato wisho ina moti jezi abona ngarro mberogo muri mwe koma har revenge murafire yo kumanya ahabwe nshonga nsendera ziti bishi why should I suffer or your expense
kigambeho Obo irona necho. wasinehinda Twoshati zagenze. uno ensonga yinireke munyingi muno kandi Irone necho tumutahize tumjira waba atatito na bamudaye na ninkore cyanje nkoko kukore cyawo. 31 Nangwa zayo akaye tuleha TV wasinehinda paka sibuka ane dakika zakaza turabaho kigambeho no tuli baitwa amazima ebyona nabuliriza nyoko mseije nganyineka nabuliriza baitwe bitakwatagana bingi akuba naburamanya rumazi ngo akwangu bakamugambera ngo kufote na mbere oli undi yo kubuganda mbere oli ngo arumukino na kino ebe mbya rumazi cyane abata confirmingire baitwa bugangwa ahulirize abamuna ingambo izarwa na ulirizo bundi miziko na kambe turukwikara yitwa abatabaine tuturoho yori byagenzi riwo mwaka emyezi ebiri eshaha zarabaho twaza kuzomuka huko nziza kugaruka ni wotera basimu kigambeho otere simu obazeho night semerira kuba netukitwaza tuta ombwire nkabuno kamiri nawe nchakare DNA reka kuchebeza kamiri nawe bimugwirire ntugaruka otarga Uganda's hottest World Cup betting reality TV show, World Cup Bang 26 on Star Time. Team captains Nina Rose, Madrat and Chico, Dax Cattell and Shalom 256 will battle each other in World Cup betting. Teaming with experts Shuaman Segawa, Frank Ntambi, Tamale Faizo and Sportsmaster Timo Timo. Get betting tips, World Cup updates, fun and celeb charm you can't afford to miss. Airing every Friday at 4 p.m. Visit BankBet to register, fill in Star Times as your promo code to become stakeholder. Share the jackpot and enjoy free spin to win iPhone 17 Pro. World Cup Bang 26 powered by BankBet. Bet responsibly. BankBet is licensed and regulated by the National Lottery Gaming Board. Uganda mwetebekanisize ubu ni bwo bwire bwo kucamukana sente umukazana kare kubaza kwindura amagara gawe ubwo rikoresa shiringi 20,000 zonka. Alright ladies and gentlemen, ni mugamba chikani mbatangira on program chamukana sente Razak Banks the truck drive mvugiwe pango ni mbana ragaramu every single Sunday wari bazaba shaisha tunecheka otima yangu akasente ndikabaka ragaramu. I'm telling you, let us call that number tumurebe omuhanguzi witu werizoba owemitwaro 50. You could also be a lucky winner. Just go into your phone. Katerebe omuhanguzi witu werizoba. Hello. Yes, hello. Asibo tasebo. Amazina ganje ni banyetero Razak Banks MC the truck driver kuluga aha TV Westi. Joni kureba live. Oriona ndeba live. Yego. Nibakwetoha. John Bosco Nyakizi Kakoba. John Bosco Kuruganyakizi Kakoba. Yes sir. John Bosco Kuruganyakizi Kakoba okazana chamukana sente. Bazima nazanirizo mkachete. Ninyenda kumanyisa ngo niwe muhanguzi witu owe mitwaro 50 shaheji. Nete tunajiremire. Masaji wajirebire. Kare. Yaragaramu. Wandi? Amasomero katakura feeling. Mweno tarindaho terasta bibira 38 star ishatu star 10 hash oyegito mukazano bugahati akarone kagambwaho buri hamwe.
gambeho TV West nehinda not even not mwenda not ina mwenda 0200 mwenda 0 ina mwenda akandi nuho orukuba notegeiteraho netwanura hamwe nayiwe habda kikoboke obusikaire program sisimuka nuwe bale okuboro namuno nayiwe rusimukire nayitu hamwe nayitwe omukaire akakero keno kya byabaremere kubigambo makaganyu katubugambera ubundi aturangire gambira iba ningo mucara we ubundi akabona aho kutanditsara egi point ya mane muno abazeire baremera uko bibaza rundi baremera kutaye ikiganiro hagati y'umuzeire n'umwana kimulema kumuha umwana ubuhabuze hatu wajya hisomera kurutu we twazota robo rwira rukinuwera byote baningeso kiyangira umuke ikiganiro tikiriyo ikiganiro kirugikimara kiremere kuba hagati y'umuzeire n'umwana kiremere no kubaho hagati y'umuzeire n'umuzeire inyo abantu bakuru abazeire n'abana bari Nenyu benyine musemeri kwikara mukarora insonge zo kwatalibaniza mukayigunjora mukagira muti hatubone ugamera mugenzi wawe tinganyira hano ndansobezeye mukikuyahoke muri babi ukiza kuja mu ngusasire ukacicwa nakyo ukakico kikagwa ukakwata nkomuze ikiganiro sasara nchaka reno ko bwasesha bwataho uko nabali mudoma ni nkuru revenge uko nabali mudoma ukikenge ikara n'umuntu mukuru mugenzi wawe musasiranga ni bitu bikoleke. Okay, noti vero noti mwenda noti ina mwenda na ton tukuriki umchara gambi hati obera balemere tikatubirete mukoti y'abantu wazara kuriya ugambi iwibanye tikwa nanye banzaramu uzara mugabe wanje tata twakwachira murireje turire kuronje dia amagara kurashasha amagara ni maronje mazima basanga kera ko rireje siniwe ndireje mukama wanje Atukuru kuzansonga ese niwe nintekateka cyaratomuka n'abandi nyakutayiza ryo wanje waba kiryo wanje muka ninya ndikubanyeme kuba nindeba akuba notashina kuba nono arahero okutasya hari nukuha okwijangatura niwe ninga kuzo watata na babo mukajukutura nanye nazo washonanyo ko okazuga ataho nimba ntine songa mwe ninye ndikusheringa notashina kuba nono zarahero kandi oriyo wazara mweheru wokamujuga ubonoze yo muzare kashati ya maganya y'umushija nimbanye n'urusa kurugo waha akubana cyo ngo atemanya evarake anakugambira kugira ngo yo nimbanye n'urusa kugira hati zo mu kazi retse ngobu abaruku bari ngomaka bari ngaho atogo noreba nabatini uri kumukwata hati bera ndabinda y'umushera abo mukazi wani tandika murebera zara hatwa kubagire kuri yakushwero ari yanyokunu yanshwerwa kashati ya mwete ese mfite masanagara bakazi bazire nimba n'ubushobozi mutwe kurukangiza makuri I rest my case akakira kuwagenda kushwero riya ohurire etira cyo kubanze cya kabire cya kashati cya kana kunu yanyo what is going on rest your case. Okay, ntwakire simuzitu noti ver noti mwenda noti ina mwenda tunda kutereza makakasheshaka nyina magara nanye nkazara kuko waje kuzara kuriya nanye bakanzara mukunuya gamba nanye ngambi yajanga imwe mu inorusa rukabahebo you give yourself the permission tutereho in rebels you are rebels tuterekereza amaka abo kuba ibintu bisobora kuyungurana kakuba tuba insonga zo tutazibalizeyo kandi yo mubazaho nayo mukayerekana ubwana bwa heru bwa kanya na mnunga hasaidi erukurga ahabacara tuza kucebeza za DNA tushangangu omushija abana ba tutekateka ngunabe uza kushangushangane nambe mpango chendeza volume ya TV set yawe kitari eco noja kurara ibigambo byatugarukira tubure kururaje zakushangusha ngomushija nareberera abana konka Isao allo TV West wewe lugamba na sini mukukana
nyamara mu rwongera kagara twakwakira munyakajara sebo ngambe na niwo gambe we nuni ngamba kigambe twadirine ndi bagambe twadirine ne okusiga obukazo kagenda heru kibwerire kimwe kagira nyo yasini wabare nnyo abo go wasigo mukazo munzu na wali namagara exactly ngaho gwana tambane niga yashwego nizo mshija amushwere kandi abadarumuna we naine amagara chogereko kono reba go mukazi no mukunda na nabareno bakunda bora bashwere oba bayiringanize batumanye ngo bibiri nebyo kushaka nebyo ochetegereza cyane yasini bagurukane nyavari mu rwongera kagara yabare yasina ba nyabwanje abakajara waba representing very well murete manyengo arahariya omaro wanje bibiri na nowo ku bibiri wahurra echakashati ni wara mahora atore then you know manyengo there is that balancing of the equation konga ino mukuzoko mukazo munda yentimbe deri nyo hatinga gumahanyisha hinda twakwakira yego bamba bakuru muri yakurunje iyo twine shongitwe itabitu nabitu ha Ambrose chenjo gechero chentungo cyarware cyungamo ego alango byo kugisha nibindi kwantaba gisha bace ababihigisha bakaze kuganira bona no kwegeza abantu kongera kurwamo kwafya bityo ubona bakora mu mago bace konka kine kugira bino magara gitu ego abo kure deni ne yamba bingire tero kugumisoreza mu muntu kandi ko cywa kitaro cyo akashanga abantu byo natwaje ko yayenda kujya mu forenzugo ento kitabonire kamba jang too much of anything is always bad tugumisiriza kirwoci bwatuka yes so kana bajamu nyakoringira ko batira kando bero umugu I know mena bamwe bakwasira makagabi ishaga kashango ryo cyo gukora communication yona kugira ngo watugeni nawa aishayiwe muki chogereko kopa kumukuba mukwatagene muntu kamanya bibona ubutiro ko ningo bunde byakora mukuruzana cyangwa hamugita giteka yanyu ubundi mangu nakwija sandi nabajyamu nanyi neza kwa gatatu mu bicero bitembenzu very good mbere umuntu ko kwibahanga hari akinjimanya ngo wanagiye mwese bundi taberekere direction y'orumu nicyo twishira ku referendum ryo yakanya kuko mu dine y'abasiramu nibikireza ngo mukazi umusheja inafite mukazi rengera haryo yego mbere kuchikubaho ubundi muringo ngo mwamwe n'indagano yanyu ubundi mutaryo b'dinejo atumenya ngo ahamwe mwakishukana yego konka cyane cyo kirunje mu kigambeho n'ubundi wareba inshoga zawe makwikiza mu mwete nk'abanyarwanda ninga abana babashikire mparire umuntu ukora mu butongoro ndetse n'atasya rero ubundi insobatore batera umanja konka muri cyo gukora cyenyeje aho bakinisha ikigo cyarushuye we all get disappointed we barenyo kare yasibire jecherez centunguka okora kushasha nanye kwenda kushasha kigambeho live impangare natwijuka inidi yagira ngo tersa arakembu I have said wefuge inidi nkakora cye wefuge nyondi aho ni polisi hanga nyabo kwaza no twenda mazima gonga kanati akabisho ngazo koza chimanyisa ngo no utagamba mazima hey inidi yabo ni polisi hanga milioni na milioni z'abashisha ahandi nakora usa abebara bunonga sako nkani njangu no urebya abantu bakwijana bagamba akire ko kakata wa muhero wa muhero twakwakira amazina rero waterane cyo gamba nshongeje turireje buzima yabaye tureba niwe Hesimu yawe tiyabakiriya mazima yashankera mke biyenje yaguma nefafatkana haza twakuferwa twantenda kurenteka teka yo mchara konka nyowe ndukuhendera kubenda chikani ndangu za hwayo
ninza kwegita aha ekyererezi kyentunguka tugaruke aha ruhanga tugaruke mu dini omukyara gira omushaija omwe n'omushaija agira omukazi omwe kandi mbagira ngu omuntu kwakura aruga hari ishe na nyina aronda omuhwezi batura hamwe batagasana nko biburo kwe kwa nebishobora konka warebe cyo kubanza narara nembeho ekyakabiri nkarara nembeho ninte bakuronda katagasa kukare tugaruka dini kandi communication n'ekintu kikuru kunde narara Kampala nje ntumucyara ningasha umwami tunabasa kugaruka abwenshonga nakananaka onkani bahamiza nchakareza aza kubasha mwenda nimba ndashirembara hataho nizo mukarangi tukanje ninye kwatrira nindi ndo mucyara wanje naija konka yagenda tagambere kiro cyabe cyo kubanza ecyakabire cyakashatse stindi and Satan about whether you coming or not nimba ntakucumanya hata abwenje ntakuyiya nanyenke yiho mumbeho abwenje nimbona abona ngabo kugira ngo tunayetegerezo ko rutwaza konka terezane n'ekintu kikuru munonga kandi abashija amanye ngutwine mbiri kandi numutushobeza imwe mwenda tubasasire then itwe twashobya mwanga kutusasira okusasira nakuzo maka kugarukeho kandi mbefuri kugambira n'ebintu byabateganisa warango mucyara ati yakumara mugambira tunyo naza kurunda y'umukabaro amanyesha ekizubu cyaretwa then ayikiriza defeat amanyati yes cyabahabwe nshongeje neji nabwo cyo ninyikiriza kwarara no kubiri nakuno yarareye cyakashata mureka kutahirira bakazi babandi then imwe mukanga ngabanyi batabatahirira shwero mukazo murete kwa naryo mushiki murete reka kushwero mushiki wabandi kuzaro mushiki wabandi ari kuza kutunga mushija nyensya ohurire murete mushwere tumanye uyaza mukono gwawe then obose kutebekana sebizubu byawe omukubariro nesonga bagamba na muno munere kubone kwatagana basayije ekya yongero kwani kinyoleka ngu itwere ruto atuli basayije cyari akazi benesonga bagamba nguyo teje kurabura rujoire mpali ukagera ngumuki nanye mazire ketegereza mbajoire mpali abarukiro bwingi tebale basayije kirukumara hako buko banotera makasani yenyuma bayise kuruito bagenda Buganda bamara umwaka ahagaruka hanse nene kandi yasanga buri kimwe kuki nikimanyiso obwesigwa bwali bukiyaroho obuntu bwali bukiyaroho na communication ekabe kiyaroho baituruka basayije babiro benu abarukurara mbaro bwire bukaki biriho byona bukaba karebeho kale leka kibara ari umuntu gumungwala nabanywanyi balaza kutaho balaza so niyo kungambiriwe amani gari yagugango obundi oragatunga kurano utambuze ensongeze kaya nojegiha waragiye kumazira amani norarambara nyenke paka nyenke nobor kubota ine mu bundi jankuguri eka noje gyombeke kirugwenga naki kakubora abol musayija warukubanengana tingi masaneta usije tonge kuban twetiro mukifuba habwo kuba amaka tugetaga kandi tusemeriro kwantugombeka nkombohango kayecho waje birra nikione ningamera ntiyo tujya kuturoli twena ko kutuli mataun tujoire tuzoka kurungi okagira ngo itwena tuli basi if man did it we can also did it katumure twachira bisinsi no program ejiri asisimuka tutakagira obwaki nulimeraho Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro, and Mbarara. They offer various courses in disciplines like computing, education, humanities, and social sciences.
araza kuchehakana wachigambire araza kuchehakana Yesu kwara kugarichemu araza kuchehakana yamawe barechiwo nyakache bakurwanise tibakusingura bakwikara tiwagwa hasi abakubeherire nibaza kubyehakana Yesu kwara kurigireyo nibaza kucyikiriza wachigambire araza kuchehakana wachigambire araza kuchehakana wachigambire araza kuchehakana Yesu kwara kugarichemu araza kuchehakana owakurogire araza kuchehakana owakubingire araza kuchehakana owakuchenire araza kuchehakana Yesu kwara kugarichemu araza kuchehakana wachigambire araza kuchehakana wachigambire araza kuchehakana wachigambire araza kuchehakana Yesu kwara kugarichemu araza kuchehakana waisire nguto rutunga araza kuchehakana waisire nguto rusara araza kuchehakana waisire nguto ruswerwa araza kuchehakana Yesu kwara kugarichemu araza kuchehakana wachigambire araza kuchehakana wachigambire araza kuchehakana wachigambire araza kuchehakana Yesu kwara kugarichemu araza kuchehakana ikamba kambira ukashesha kerisoka morokayo ariyo kuhanwa wajamu haro ebisuba byona umuntu yaguruka wakamwiyaje akona amapera ngo ukachigamo ko kizoro muri gachakana uko wabeherera rwajugwe ukamubeherera ukashenya makage izuba rimwe ryakihakana hagakana mu rujyo n'abana be hati ugarumu hati amakaga ugarumu 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 amakaga abana ko washenyire ugarumu omukazi wabindira umakaga yakagaruka makaga shira hogombekire ukagamubingamu agari yorumu ugorimu